Proteklog vikenda gosti Valjeva i Brankovine su bili mališani škole prijateljstva na Tari. I sada da vidimo mi kako su se oni proveli u valjevskom kraju, da li su zadovoljni onim što su videli. Dobro jutro još jednom. Dobro jutro još jednom iz Valjeva. Mi verujemo da jesu. Oko 200 dece iz srpske nacionalnosti iz zemalja u regionu uz priču o tradiciji, istoriji i kulturi posetili su Valjevo i njegove znamenitosti. Osnovci iz Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, Mađarske, Rumunije, Albanije, Slovenije i Bosne i Hercegovine, kao i njihove nastavnike, okupila je nevladina organizacija Naša Srbija na Tari u školi prijateljstva. Srpski kod, programski deo škole prijateljstva, ima za cilj, a evo već treću godinu, da okupi uglavnom istu decu, kako bi imala kontinuitet u učenju maternjeg jezika, istorije i srpske kulture. Druženje je najbitnije, pošto je to škola prijateljstva, ali što učimo o srpskoj istoriji, o tradiciji, o junacima, velikanima. Zašto ste došli u Valjevo? Pa da posjetimo muzeje i crkve i stare objekte. I kakav je utisak iz Valjeva? Prelijep. Okupljamo ih treći put po redu u školi prijateljstva na Tari, učimo o istoriji, o svemu onome što čini, što je karakteristično za srpski narod i zato smo i danas ovde u Valjevu. Jer šta je srpski kod ako ne Desanka Maksimović, ako ne Nenadovići i ovo, dakle, srce Srbije da im pokažemo kako živi. Ovo je Srbija, kod spomenika Živojinu Mišiću u Valjevu, kao što ste videli, naša deca iz regiona odala su poštu slavnom srpskom vojskovođi. U Valjevu su takođe posetila Narodni muzej, Muselimov konak, Kulu Nenadovića. Na spomeniku pesništvu govorili su stihove Desanke Maksimović, a senima velike poetese poklonili su se na njenom grobu u Brankovini. Majo? Hvala, Slađana, na ovom izveštaju.